Pinal TV paindano naga kunyi naga tiga naga mama aga wakati nkinye wakati kebe soninke alo sonika kane mukano igata wono nanterinke nanti I masala ngarini ke ngani deba politik nga sonika kane di osima maga mali no wandi hol majamane palle shen bega dabani ananya Pinal TV nga ora ga kunyi naga tiga aga do dote nabuga ga mewa nga adi evidenu ogar soro be nokri platon kama sero sankinto heti onati sagone kama nunduru nyani amara jawara na daga wara isa jawara kusubaka ewa kingi tanwero debu tummi ka sagone kama iti lenki ampungu kengane iti ma camero tanaga tiro tumu voilà et donc kinga ko ene nanti kingi ga me développer isa jawara voilà halamara me ona kiamunda ho gadi an développer tanwero debu tummi kenyi to hira sunye adangi kenga lenki tembe go maga deba politique ngasa wakati dan nginteke walma kubito no wandi jamane nyagambi aware medi babu suwa sera nanti kurara sora sinu yono riyanka mali airport ke airport modibo omani amara jawara odam ko ni salam alaikum. Alaikum salam sila. Alhamdulillah. Ewa kemere isa jawara ko ni ne bakene katanga. Alaikum salam. Sabone kamano nduru nyane. Keso do sin kabare bega la ko de lenki osoni ko adoson ga kana mo kano o mo dai ho famadi. Mani kabare nduguwa tanaka tir soro kabi nangiri jamane nali jamane tanai. O watu ya marika itinu yugono anko nyana imaka igatina dangani hors de mission. Har de ben no wandi jamane no ngana dangana hiwe hangamankunda anga ordre mission mundu surtout jamane jamane kusurori mania inga nenyi mania ilo ordre mission nyema kaba amana jabara sila kuinde ngota tampini de nyabo ona pinal tele crescendo agul nyagano ni sukunya akelu ngoda kan manga dangi ke golebe surtout anke nyime ana ona gani sitie alhamdulillah antrene nege asuro passer lenki na auto sibiti dangi teke nali lenki sura sike sura simpi ara jamane ke ara asigindi tanun kama bon entre nene nanti jamane tana sura si kuna kati na avion mutu na li jamane ndi est-ce que nyamare kaiti ni magaba kina ordre mission ya jabu be ganonga ola etino jamane kedi ogare be ngari telenga parce que réseaux sociaux nous ngano diga ngabe ngako neken kama kha o seneti ogare be ngari ogare be mugu o jamane marandanu la kenga diga be koni gouvernement porte parole nga ogara ngara diga men no ni telendi ara ko inati soroku tinya marika ti kebe gani hors de mission ati kemaima ora mugaye gari ati soro kudi tan la tekero soro kabi ti igonu passeport nu nogondi golira khutananya ari bega ti soro samoy igonu sorondano igonu gaga no da ku diga musumu bon maintenant trindeke kila na nyana kamo bo ken ngur samie do ko imiraga ngur samie ke nogondi o sagena ndaga réseaux sociaux kama o da ngari abita ay lakara wi o da ngari ivoirien ida conseil des ministres président da conseil des ministres ko rabari ida kaytu nun ko ina ti hors de mission soroku hors de mission bo ke ta trindinde ke hors de mission est-ce que ida date tracée ida kaiti kuruma ina date tracée laiba ou bien ke ido ken kaiti aliba bo woni hankamanu ngarabe koyi itiro kaiti mari nasima kenuko ke akute keta kenuko ma segendi dangi hakere sino kenuko famille wano peut-être qu'il y a un kamanu kwa maga ou bien wakati nganaki ona wakati kini yununga anari to kwa sino kenuko anakenuko bitanengari isa jabara hors de mission ya maruka iti bega ko ine nanti ngiri o jamanenga
ngada kana wandi jamane nga surtout administration cadre kama kennan kawa hangaman ku be no gadi raga itika itimani baka kenno kuran ka yonkinde honne ba puisque makata kay to woni présenter ne kebe kan ordre mission ga gela nanya alasan du gouvernement ngara mengale da bari mengale karabante ida kenya ko conseil des ministres extraordinaire yani ida kay to no présenter mais kunga ta tereke kamaere est-ce que i branchiro no wa si la ngam ko yini question ke sira mo siri comme ngida gara ko ni mo be ke c'est trop flou quoi bitenga e mo buru wato twinteti parce que oranta hamunu avion nangiri jamane tana na nyanga jamane nga na ke hi buga no wondi nyen ko teni mosi parce que avion ngana giri jamane tana saraga atterri na ga daga na jamane kebe aga daga na jamane kebe do ido kunchoro na contact en permanence maga yankana nanti ku ke vol giri Côte d'Ivoire na yanka Mali aéroport territoire kama ken pogatinga nanti malienu matu ibe ga nokondi ado sorobe nu ga nokondi mi en côté ni mobu mi en côté ni moburu okuma ken pamu mosiri oda ngari ivoire on da conseil mbuga ni conseil nya de sécurité nya na ko nanti soroku ordre de mission ni maka ken nuko agana ordre de mission ngana ni maka nanti waya kana mali territoire nokondi ken ngani ken diga me ngani tonga oku soroku mayira ga nanti mercenaire ngao donc nous avons quoi nanti décision que bon voilà entre guillemets on a tout ngabenya sur ordre l'émission ngani maga tongu ni me oku soro kuma iraga nanti mercenaire nyani nanti maranu ngajo ke nokondi o maiki nyene ke nokwe quoi ok amara jawara o ya ngai oku soro ku raga ndem palle o gouvernement da ko nanti sadi bi ta déclarer ida kinde ngabenya da barakati ivoirien nga ida ko nanti ivoire gouvernement surtout so rasu ni maranko kunda ko nanti nta kusorotu agala garinya na ivoire no nyai iya munda na mani hugundo ya inga nenyi mania ke khibari ke khibari bitenga de bitenga ke khibari de puisque okusoro kukunti parce que okukenoku awo okuna o jamane nyari o wakamana digame ho konni o seneti o marandanu digame se ntinge danke su magana nti na hike tongu mundu na tu est-ce que digame ke tongu nyani ba ma bitenga no kuyigore ba bon angana nya kundunga ona ton seti kunyi me khalleke hi go goniano tibarake no gondi agura oku hankamanunti ivoirien nye ivoirien nye megara conseil de sécurité da baiti ivoirien nye ila versi kai sino hana ngai nyigati ivoirien heti ya bo ala nyini parce comme sasa kibare nga dangini ti kiligabi ari kilanga benuko kenga ni réseaux sociaux ndo yenunga mais kili tolongoteke officiel gwani parce que oku soronga la communiquer gouvernement porte-parole gara c'est digamebe nke kenu kuma mugu nanti adigame no nanti ivoire nu imasiga nanti ivoire nu tiko donc nse ne taya nanti ivoire nu dunge parce que la kara ora ngari ivoire nu tiko soro isora sunye donc oga betikitini ivoire nu dunge nanti kun soro nyene oku malien nga ora famo nanti ivoire mais kita kerimogo digame be ga koni ntatuma question no dirni coup de tampi ou bien wenga kenga kanerni inshallah kenga kanerni donc nuko bite hike bite abiten khore ne angana dangirni angana dangi daga kane peut-être digamu no gondi famille go akiteni wenga sinon mais o gala be kapai isagara ko mo be avion na gilli jamaninga nali anya civil anya militaire kila gama yanka kila garo ku munya koten kama parce que munya kote oga be kama o territoire ke jinga nonga kamunga nonga gelanga na espace aérien malien no gondi atuini nanti ke avion ke akama nali bora mugoga o hankama ku nanti avion no iliali avion bani bon maintenant isa jawara angara ko mogobe osoro kuma maleno makutandi nanti interview no kuri yencheda
hibe gara soro no sama encore de plus avion bane hankamal be no ga bugidi iri hankama ira muyene o akoyi nanti iri kudeta nyana bari mais sikangari avion hilendi nyinonga jaka nanti gatanyo kenga benye kengade iya nene mania ya kenoko keri mogonde ngerange so oyeti sorasun do isaweti sorasun ha oga tuwa buchine bektana sorasu le nuga rino jamani keri anya minisma kadri no anya ube serval nunga iri mogoni ke ido marha ido marha anta kana avio bane no ni kitendi kwa kenga wa de soro kenga wa ngade kan soro boketaw igamar keli mogoy donc digame igwano iti kusura sunu iri groupe yugo golira igwano golira ka igwano kenga ni minisma kenga ni Sahel aviation yo mesadi kembitanya ikuni medu de kini minisma choroje bon kene igarabe koni orangani wala oda kensu mugo gouvernement voilà makamo oda kenya mugo gouvernement oda be kita réseaux sociaux nga o seneti kenya mais kurosi ndendi ogarabe ngari ivara ngara kaiti be saha ira Sahel aviation ko nanti ku tanakatero soro kabi soras nuku keti ivara nu tananga na ke so kusoras kusono minority ku minority irni ke golira ke begani société privée nye wenga tourisme wo no gonde wenga irni ken cadre no gonya titana etike bo itana ga eti bo keta igari mo goberi ido mara mare mo ke avion bane no gonde nanti nakusa nanti ingani ni nanti rikhenwe ya ange woni no sa passé xenu mo woni stanateur soro kabi kuna li avion no gondi avion bane ngara yoku la no gondi parce que yoku na avion bane no gondi anganari asu jatera genya da barna su iri mo goke bo har kaiti ngama kui o han kama ngara ko mo na ti kaiti mangari na ti iri mana ko ni na li xenu yanke woni hakhre makinu ku fam isa jawara o ya ngai maliga ni jamane be lenki o me duru ngame o me wayina me kari anyana ti marhanu ko ay keme serega nare tanatero hankama solasunu kabi nantelongo airport nga avio hilani nga gaja kenya na kendi me ivanun kuda ko inanti ikunda nke contagia ke solasunu ero nganyege inyiri ni kati municipal jorone iga ibaka me ure mo be me municipal joronka igada kendi ga me garanti de voilà kenya liti kotoranga quoi kenya liti kotoranga parce que ministre ngana ke i demande ça kun ngana nti soroku mari kati kunga ida demantio igana ke ndigame ko sa kun donc tonga kinoko autorité nga jagwa na ntoko autorité na sika kusorodi parce que tanagate de yugo kabi maranga avio bane no yige titankarage miane bane ko tata garono voilà donc awa soro sikandini quoi mais ke go gouvernement akizina nko be hone oga ke wati be sasa kununga obugu embargo mandala oda khote ngari ku déclaration dambu anta wona nyati précipitation quoi ange magay horti quoi voilà horti ni ko ni sege parce que ku horti no ko be coup d'état kabareke oda ngari réseaux sociaux ngata paf tentative de coup d'état déjoué par les autorités maliennes donc ken digame sakunga digame ke horti ke ngairani enquête nyana na surukura gani waranu ko na enquête nya et pourtant na ngende game ila ken enquête da surukura ge kati 11h na lawara midi pakatinga ida sigi nempo gabe ya da bari hala nani dalu kulle sunta kusoro magayira gi walla tout à fait ken pakatinya ni igara a relancer tout à fait pamatu hankama serebe no gara kureta ndabari anyi mega no kureta ntone angana gundu nyimbe iti gundu nyimbe gana serebe mama kari angana tungurdu mega nga sikana ikunyi mene kureta gumunye ya wondu nduga gen diga parce que serebe gara fankal laga ti fankanga angana fankanga aw ko mi selinye le ngana maga an kanna gana yere tawakar donc pouvoir begani c'est un pouvoir très fragile il kanunte yani mais diga ya kizere no kube et ma on a déclaration rapide nyananti surukuri coup d'état nyanya gendi suba man Kenya liti tension parce que ma mungu nati okuka soro yana Côte d'Ivoire
malien be ga Côte d'Ivoire nga gabe yana mo buru mais est-ce que kendo kewa yome wutu yome da wutu parce que ke ti jamane d'une part mais kunia sur hako be nugari ora kuku laga sur buru nyane bon mercenaire ni mais ça veut dire quoi mercenaire ni sere be anga tugana awa daga na gajawa obi daga na golle gonya mais yana kamantugana amangare akala gengi mo kana nyame voilà kinje mo kana nyame anga tugana wa daga na ke golle be nyara wa nyana gacha ngara nyana golle tan voilà donc mercedes nga kunda gabe quoi mais anga na utu militaire kunda nga kuni serikali sunu ga tugene nan daga gacha amangaria bon anga na ke déclaration nyara wa rini tension nga jamanu il domena ka parce que oda ngari Côte d'Ivoire autorité nga kama na démenti nanti soroku eti mercenaire ni soroku comment ngara koni mbo ngira ngara koni mo be eri cadre gwa no gondi na l'éminisme appuyé comme jamano tanaka ganya na mo be mais doutinga no nga toujours parce que hinga makura problème nga no nga problème ya ga no nga amara jawara ko ngara no ko be soulever nati ivalo nda ko na idan kusoro ijon ko intenyi que société ay igati kebe danga ni SAS Sahelen aéroport oui presque c'est déjà service tout à fait Sahelen aéroport service nanti atele ngontenyi kati kunye bokuni mani soro ya gajangalo nyeni kunga baba ikumpa junya na kusoro ndambo ini reti soro maragu mukono na litanga ina mani goleya bon ora to obuchine be kita information be kita kenkama Nations Unies nga jamanendi mais il a junga foka ya mfami nanti Nations Unies nogondi misale nanga na almanu ngaire français ngaire wotana ngaire mais il a junga gulu tananu begati mara katebane donc il y a contrat nu yugonu dangini ni ido société privée nu yugonu kun contrat nogondi yugonu la nyini na mécanicien par exemple na gajanyoku gajamobile noku ni dabare kunyigo la ngalike no gonde même restaurant no kunga ngalike no gonde sarki ho gani métier tanai kula ngalike no gonde amangare donc ken sous-traitance no gonde o gara kibare be kita kusoro ida iri ita segundi yanike groupe segundi yanike agarni gato hara kuno kunari kunara kunari igarni igadang neti société Sahel Aviation Service saske kengani kilen kama maintenant ke ora information be kita iti kun kana contrat na kundo alman sora su de nuga jamane kedi contrat na ido kunaka ki société iti Macky Sall Sénégal ako kone société yani e wa soro gonu waina e hada ko kone kedo Macky Sall do Alassane Ouattara waina ko ni nanti ika honya nyike idi riti do kempi to honya ka igana na kebe da bari kenni na mali han kamanu kubenu lenki aka tali soro da kenni anita no mbere kusibaki ure anke na bari famu bon angana ngari kiware ke no gondi sora sunu ko akura nanti keti ke groupe tanai e kusora sohe quoi mais golira ke ta tanai na sora sunu riti ke golira ke ni ase gundinga ke no gondi ma ivoire ko tenga ikaichunundi ken santeni o hankamanu imakenu ko imakutani kenga nanti kwa me groupe ke tanai tike nanti kwa mikeni tanai parce que idigame no gondi o hankaman digame no gondi iti ke tanga na dangi ikunta ka dungene Sahel Aviation golera keke ana sora sultana nuruti igarni golenda wari ti mali bangenga mala anya malien nyime sora sununga igara barni ken sa monte da muko wala mais ken diga minga ngana be koni ken no gondi wa an kama ngara ken koni ken urenda ida to mondi nanti ke golera ke golera ke wa golenyeni na soro ti iga golenda barni anga tu digame urenya hay donc ago sasa kemna no igolenya gani ke gelu ku garin hibe kita man no wasu rasu nunga tane kita na no voilà bon voilà igara ken digame be koni ken mureni ken ga digame kertini nge anne ke ibe gani na chiko mi iriti kudetanga tikeno ko yiko parce na sababu ke ama jara o ma hatanga baro watu karanga kilo to ko su halle
karan kite wo anda ken bar ken ngani kiri kutenga ku soro me no kundu ira ga empalle isor na kwa ke ini traité de kammo o di rini wara kammo en tant que juriste ya allo sharia sharia kompe no gondi bo angaro sharia kompe no gondi sharia kompe ke ona kompe ke muini na sago déclaration be garabari parce que igoluti na kuso kun kariata igoluti no ni rega ni wara igun kaso ngaire tongo réseaux sociaux anga diga meke sumuko anga diga me igonu imedi ganen to goti ti Ivoire ngani aganya mo gosuwe ngati faut pas que hankaman kuna Ivoire to kundu donc yam nana nyago jamane ti jamane gajangenga nani wala donc angara internet no kobe kusoro o communiquer ke inganati ni kiti akini justice militaire ni tribunal militaire parce que ko tanga au gouvernement porte-parole la gari kanen toko ati soroko o de kini justice na ama précisément kuga ni sorasunga ikini sorasi kitenye tribunal militaire nga bon ati mercenaire nuga bon ken koni o koni sharia ndi awajibi sharia ndi ona soron pakre nyankandi sharia atarunte igwano principe yati ni présomption d'innocence o serebe yoranga serese anga sege na hoy sigindi serenga sika présomption sarigan sika na dia antaka na anatia kama nike bon donc aro ngara to ke kinia to be ga kinia ijaw ken kinia parce que anta nga kini tribunal nga tribunal nya na sege ne na tu gene andani kede gane ken to kona saka ala nyini me to ko bure ngana be gambo ta mercenaire nga mais déjà ngi ngana to ko saka ma apprenti anda kini tribunal nga atu hakran kone akara ngayala isa jawara o ya ganya nai nanti lenki jamane sudi sariani o ku gouvernement ke woni de kiti ke mo wani yala bura ketana ni o gouvernement ke maga ira ganyi dangi tiken kile na ni ke mo yeti ba bon ke woni maga ngida gara ko ni mo be khorti na ke kile utu kwa ke kile woni masu nge maga irani bugu tana la ketana munduno ibe gam pasuke ibe katar ni tension a Mali do Côte d'Ivoire na ira nya nya ti négociation ira nya ti voie diplomatique na tension éviter la tension à éviter parce que imbenga na kumi maga nyega ide akamana ndaga parce que on a Côte d'Ivoire akamana démenti nanti mercenaire nuiti oku soronga kamana confirmer mercenaire nyani ministre ka dore oninga kunkati intitu ikunti intitu donc ike andaga mo nchireti andaga mo manya kwa donc gouvernement irani kileta na wutu be garni ti gemenga Côte d'Ivoire do malinaga ibe ga etiti ke adjectif ni qualifié directement nanti mercenaire nyani antako nanti wa kamana Côte d'Ivoire défendre on a kamana higwa hay parce que kuka soronya na Côte d'Ivoire malien kana Côte d'Ivoire donc problème ngana giri oku malien minu ga Côte d'Ivoire ga ken problème kitana donc o maka kinye ken poatia on a yare mundu na hike nyamati kilewe ibe kandar ni problème nga jamanu yili domena voilà ken ki akhara ama jawara an ka akhara lan ni Kenya ke hikama ba yala irani dangni par d'autres moyens nani ima ya qualifié de mercenaire ou bien nani solution tanani no ngira ngiro na tiken illa kaiba no solution tanani no isa digamendi wakati wanigati ijao ken digamenanti igariraga na utu midinga kati uronya ni sege wala bon nge isa digamen kunu jingaro no kube ilani ari bitoeli mabito sikioto sege ndenga oyi ilani ke mutu ingana ke mutu sege ndenga ken nogondi isa la kati no kube nanti on kisi tension diplomatique nga sari ke kuto be garni ti bonondinenga o kudo Côte d'Ivoire parce que giri embargo nga kasu karage kasu tumi embargo nga gele matu mankilunga embargo nogondi asuni kama nanti Alassane Côte d'Ivoire pour anti Kenya tamu ndangiri wenga est-ce que Ken to be yani
mais ken sababu nga oku ime hankamanu eni kan kana njatirage na golleke na taigo utu na soroku deja gari kita na taigo utu bitoili sharia ni nyamari jusqu'à 48 heures jusqu'à au-delà 72 heures wenga ngananya parce que har garde à vue beno koni wenga na ti 24 heures 48 heures mais cadre igwano ngana sika surtout terrorisme pilo wenu kenga ala voilà ça prend du temps kenga la tono donc kentani igara kentangutu angana ni intari sharia no gondi ina négociation aninya na voie de négociation ido Côte d'Ivoire hankamanu do menaka aninya na Kenya donc oni kisini wenga ke fazi o gara ga fazi be sasa kuno anga tanga na woke ni justice nga alla ntara kana kuno kadio na fo ina golen kinye campagne ah oui sharia ndi wenga mena fo ke nkiti après faut qu'il nkiti kiti ndangi haliani peut-être que wenga chef de l'état asmi alai amnesty ni gracier alai gracier ne na décision ay nyana wajibi nya kundu gel hare gana kiti nanti ijaragi o khora ya mpani maga est-ce que ken kololo ntange wati voilà justement digame ken ni ken no koy parce que na soro laga oni ankana ke ken kaneta wa c'est que ijao ni ankana bito sikina na utu na kati na kanuta na dangi kiluta na nubo kuo maga Nations Unies ibenunga ni jamali tananui ilani ra kharonadi na famu nanti bo mali ke o hankam mali hankamanda kusuru aga suru laga asabati nati inta sharia no mali sharia kama mais ilmo mais o munda sa kununga ona gemokane kitango aninya na ke no gonde ken solution anyo kisini higabe isa jamara anna sikanta sere laga tanakate soro kabi marhago monyani et puis ida ko nanti forçate njoronya forçate no kuni soro sino kube no ga gajangi mogontu ago balokate equipe no soro tamiro bane be garo babe sudi posnyani igi gajam mechonuntu iga lalahi bonondinde nyana wa ya kan takana woni wada banne anna kume no raga ni wara est-ce que kempane isere ni toyi bon okumati ni on taken ide defanatia ni raga ni wara alla iragana na enquête nunya irawa jijine meme anya mogo ke enquête ya insiste ne nya mogo ke la durée ke la wakati la to enquête ke mo soro wasinuku ida recherche accéléré nya dabari o gara mo be de hike sigi tindindendo ya muri nga duna dun kom pallalo ko war jame jabare palle na jabu sire makite hibe ka ko ne nanti usurori killi ko sire ka tout à fait kuma awo anda fayana laga sasa fayana nyani anga kwa kebe nyana anna kiti direct ako mi be ga yana wo jamane ga re bomako alla anga fayana ro ga ko raga na bi rapidement na ni fayana eti donc anga na raga makawara anna raga na enquête aka na yiki sege ma ga tunu wakati be aka na tunu wakati be kende kempo katinga keta nyangati be yanko na nyia kena nyia duna so abaka kencheda ampasu akunga kama na enkoni Côte d'Ivoire ya kama na hota na koni ministre ga kama na hota na koni donc jamana lemu intaka tunu ni metu keta et puis akala talawa no ngase extrêmement dangereux parce que geli embargo ke wakati soronga kama na koni mununu nga jamana no nanti Alassane ya kama na hi herasunya na transition déstabilisée na transition donc diganda muno na kudiganda muno wara kwa meske yiwalle angana hay gelli mekenga na kai kaza kundu ana Kenya ana nyaundi ni wakana est-ce que amaka daga nya sababu ana jamanu ko hili warabe amara jawara puisque soron tikantenya di Côte d'Ivoire gelli jamanu ngwa kaseke kenga ni i waseke ofoya na wara ke sania isoro hilo ko soro ko nanti idi jamanu Kenya no kwai kudeta nga préparer nenonga ana mani famu kende voilà anke mpai garaga anda gataro kungare sila ouais anda gataro kungala anga wakati be koni français nous intérêt au fait qui est Afrique de l'Ouest au fait yani ibazinga aya ni nenenga aya ni aya ni kitenga itanonga
awakati nga idange tay ini dangini tay keni o foyti birantauma Kenya ni o foyti meanda kube gara Blaise Thomas Sankara nya sababu na kudeta nya après Kenya maga mais o foyti ga buguno sere tana ga rokem placidi Afrique de l'Ouest parce que Afrique centrale nga keni Omar Bongo Dore mais yere kuma ga yere Blaise yani ga rokem ken sigira o foyti sigira mais pas Alassane Blaise yani ken rôle coup d'état ho français no intérêt ni mena na akorosi na jamanu kutuku ni déstabiliser wenga Blaise yani kenga mais Alassane ga Alassane qui aga kilebe kama Alassane lantenya na kenga parce que aken est-ce que amanyai non amanyai parce que aken kanuntenio aken mandake agara ke constitution ni lana ta ko na kenyi me kanuntenio amanga risa ko no aken ko tamatu daru ado igajalle mo khasu ili irani na masala no alas kenno ko Alassane lantenya na kenga osi kandenga ri kenno na sababu nya angana jatela ka kundu o jamanu kulenki daga mo be ganonga ana soro no sam kudi bar hari ambargo ke ila ko nanti abazi nya kenya ga mamu da yoka ouais mais akura ora masala gabe ta gonde akuro dangan nanti français non oti français nya goleni ke maintenant français nous pilier les gani ku maga agi magar sa CDO no gonde ken Alassane ken no ko ani Alassane Côte d'Ivoire to nga bakari ayeti nanti ni démarrer mais akeni me na français nya demander mais parce que français nous da demanda ta on dit oyenga mara constitution ni la oyenga o mabugari français da demanda ta on dit oyenga donc isoro nyani ikunga mundana goli borosu da bari hata menara imango iwana wa yadaga ni tikunga isa jawara menganya ngana we kawu dilamenga kenga ni jamane oyi me jamane ke o transition o transition demana ora deba gabe da barere ona demana mais demane ke no gondi o ga be mundunu o hankamanu kuma ka ina marande nyati diplomatie ado politique marande so jamanu marne ci ko yinu hili diplomatie ado politique ana mundana maniko ni yake no namna go na ndiga meke telongonte na igara ke higa gérer mo parce que diplomatie ngare kani o diga meke do yenga soroku tana gate ko soroku kabi ya tigitini na sege ni bito siki ya gamaga na nyaga maro ekiti kutano na nyaga maro kiti kutano ekitenkama maintenant négociation ni tout de suite diplomatie ni rono en jeu ini serego anga ivara ni serego de Alassane ni serego dépêcher na li o yenga ministre na li o yenga donc à la Niger net diplomatie nga parce que o jamane ki o ko koto ebe no gonde na to koto e tension na to Kenya rono o me na ga wenga antai no ni ngati na dabari par la diplomatie o na ai o jamane ke hisu kana koto surtout hata minera mali wake no ni lenki Burkina wake ni lenki no ndi oni kaho to muku igati dala ngani seda o ina giri nanchi ini na ngani chiti meke no ndi isa jaro mi ngane muku seda o ikuna mina bon keda ngani CDAO ga ma ngane muku bo ora trinkene hasa awanya na yo déclaration ya tout à kunna njaw déclaration ngani tout à fait mais o ga ngari ga manya parce que ikira bazante na Mali do ministre maya parce que sorokoti ria na ministre maya appuyé donc dans ce contexte là CDAO de gamentali a gagné G5 Sahel khabar nga ou bien CDAO il structuré no wandi ani ngali sasa igara ni seren dépêcher na warni négociation nga amangara sinon hitana eti nanti CDAO hitana eti kwa ngai me koni maka voilà mais est-ce que CDAO a gagné hitana igalo ou bien haran nanyira garono keiri amara jawara CDAO ngana keiri est-ce que ntato ngunkini maleno parce que la population po gabe na ngoni nanti kusoro kunkunya mundano o jamanen karata bon onge muhi gori soroku ma iti sasa kunu ngera kini kiti kutana ona haijabu ga bakari hoyenga parce na sabati nanti inirno jamanen kara ube mairno jamanen kara kiti kutanu ngana buguti digamebe sharia ngana konti mo ona reken famu sino
me hankamanu ima kutanda nanti ke kusura si khabla no ke ti tahana nali iri tahana Thailandi tanyerundi ke ai groupe serundi bon anga famu kendi geli kus o do ku hankamanu ngamari hankandi geli ibeka ga hankandi minisma ke ku contagion ko kamanali parce que ngara ibe kita sina bane sina ingana sinenya ya yi harawo bo ngana wutu nyeru kenga sino nyeru bakena nyibeka ni hankandi donc na ibeka to ko hankandi aganya mogosu peut-être que ala ni kaiti nyengente ou bien wenga kaiti roniro ibeka hanka kedo ku egulira ke na gawo ibeka ko ni nanti ke gonen kala barne kundu oui bo keno ku kara keno ku jatera gadi amara jawara o ya ganya kite ana soron patini meya lenki Mali adu Côte d'Ivoire mankanye ngalo ti ku keta na gatero soro kabye soro sununga tiwa munda no jamane nga no o tagundo o kare yo geli kite ngana kuti o kuma ga yere agana to munkini o ya yinanti soro burunyari est-ce que kiti kuteta na roanya hale ko tanari na sozini bangenga olma ne nanti ima soro danke kite iwasa gira kutuno ay kula anta kenda barna no kula anta da barna parce que bare Kenya kiti kutienga espace c'est que hobure ngana sharia ngana kuti angana sharia kuta munya kote beka makenga jatera gene bo ira sharia ke kuta irea oku sharia nya ega Kenya ya urune kama kiti ngana kuti ingana angana sabana ti soro burunya ni ngeko ni sakontenga ibe ndo isagara digamebe kuni diplomatie ke masal ke jamando mena ga diplomatie ke masal le ma okere wala garnu Kenya parce a misale ni mani ingana ku yari ngana nyana nti sasa soro burunya ni bo soro burunya ngai imakati na ona nti soro buruni me makati na igani bone ke hubure be dabari imakati na dabari donc anga makati na hubure dabari anyana ko intention n'est-ce pas sharia ndi serebe gara forfait anda hubure ndabari sharia ngana Allah gana ado serebe gara ngani mutuna tiara barni aga kitenta bana aga na mo taba yo ro no zamu angana hay Côte d'Ivoire hay ya mundana nya jamane sorobe no ga mundana Mali bonondi igara gana hukunonga je veux dire quoi angana jatela ga wati daninde mu yo do nga kendi du autoprogramme président de la République na to Côte d'Ivoire Homa Bugatti. Mais pourquoi Jamane kene kan jamane Mali a tenté la procédure judiciaire mais enclenché. Non mais pourquoi Côte d'Ivoire a gagné toujours kumpinda boya na ni jamane be gani alingo dangani. Ya sasa bon Côte d'Ivoire ngani jamane ndambe be agam marande gelabara Côte d'Ivoire ngani jamani marani mo be ado ku jamani mo tabana angana auto ofuit kienga après na liwenga nonga ago démocratie liberté ndambe wano odi ma odi nta daga mo koy odi daga mo donc liberté ndambe wano kengi ku makano jinanto kui mangana ku jamane mutu na hai oku kureta khebe ganyo jamane nga ago hanka oku sino tamiso halanga ni surasi hankanya lini nali marandi donc surasi hanka ngana de kondo anki ntaka yun ndabar ntam mo kenta ga liberté ntaka ke magawe nga ba Côte d'Ivoire geli Côte d'Ivoire na au fait na indépendance mutu ikuna liberté no yari oui mais ama makane kita Robert Gay coup d'état d'abord oui coup d'état gabanya ni me kengo be gano ngare o bataka munana to ko akenya na suda bare oui mais onari Côte d'Ivoire kutunara onari otendele la gara sa wati kama ndaro kitenga ka hokere gatina ngani ministre o jamana keno wandi o jamana ngumunda sare wo bugandi nanti kebe gani solasi yelema kebe bore gara mutu ara anjari ya ganyari nanti kenna suspend ala mania nanti la rotation des forces étrangères o jamana ngara gen sigini ya ke no ko ogalai anga to
angana imbenta community de ngama tide holo ngama bugu. Il y a pas de feu sans fumée. Voilà. Donc okuso manda ke gatinto o gara be kita. D'abord jaman lemu bon là on t'a tini jaman lemu yugonu. Kumbugu réseaux sociaux nous kama itino faut que manda be ministre manda be garni nyime faut que manda ke maga jamangumu na maga manda ke renouveler na sababu mani ti nahantia intaka manangaja okuso kala renouveler il dit okitento mo halera voilà maintenant kenuko faut que soro na famu ministre manda ministre garaga nukusu ya maga ya RDC ya Centrafrique manda ni nyamari be ga Kenya ma imanda ni force d'interposition kengure ni ikunga iwo maga malini re mogobe irni daga kajan lemu hillo menaka okudo soro gajale muna soro buruku maintenant o wana kenu ku famu on ta gani jaragi nyamaru nga makinia parce que imanda ke ministre ngana misale ni ministre atake gonya mapti bangi a wakati goy ministre sur burgu wara atake ministre li na li o dema jama ke mali sora sunu dema na soron sécurisé non hatime non na soron sécurisé jama lemu ila na Kenya dabare mais il antai ila mai mara ngutu nantina soroku gaja angana kenda barta ambugu ke mukhanne ke manda be nyamaru be ga ambugu ke no gondi ho ngana kita anyi mianda ke or jamane angana ministre ngutu jamanu nyandi sura siliti okay donc kenuko mani maga o soro ku gene ingama isa gonda bare o soro ga o bara be kita o soro gouvernement nya munda imanda ke na nyamanda manda kote igalay takhirno gajangene ya ga wara be ngari conseil de sécurité nganonga Nations Unies nganonga igara vote ke dabari ima o gouvernement proposition ima la munde mautu inga mautu ya keta o gouvernement ngana ko ho ngana bo ken no gon sasa akhirna khana famu nanti sabu ngamada bardore isa jawara yekembrenga mali gouvernement na kesaria an kadu ngeta iba nanti ministre mami harawone kebe ganyana ida suspende hana oui nke mi maga suspend mana be ke mana kuntetio suspend ke problème ya dangani ina munda na problème ke atire au clair nga gatibe na tongo mugani na tongo na buganda gatibe em pokatinga rotation ngani nyana mogobe awanyana parce que mali da ministre mandat renouvelé voilà donc cela veut dire que ma ministre warao mais ina munda ke kama ge population kayo bon ke ma ge population nga mais anga to hi gwano nga onta tu parce que hi gabe wanyana no nga onta tu quoi voilà tu vois donc nke me koni maga ida Kenya wala saki problème ya renga na khura gatibe donc em pokatinga kita rotation la continue. Merci beaucoup agara rende nyimi khirinenga ona tu wakati nga adora to kitena amara jawara sabane kama andiga la gorone kanga lenki pinatu ben plateau kama kati hay nano ngaro terkana no jamane no ngaro jamane palle ya lenki dinga lagare keni na malien su kanjo ibenuga malien benuga Côte d'Ivoire ibenuga ereo o maga ona soron sabarni parce que soronga kamana digamu benuga imben kumunu Mali le Côte d'Ivoire naga soronga kamana kunkoni WhatsApp nga vraiment sorona hakren kita gajange manya serebe anga lay andiga menga lay kiyene no kube ana soron famu nanti o magaraga fitna magaraga bugo kede ona ke togo jamanu marandan do menaka inakatina o wa munduni magaga ina yare mundai nowe jawo ngendi nowe nga yare gala kitana mo be quoi voilà isa jawara l'équipe platon kama un dernier monika nga bon un dernier mo nga nkunyini na pinani choro nchukunyi aga golebe ko lesrenyani bon ngida gara ko ni mo be ona la nyaga ta ala na jamane ke dema on bugo ke problème di ngidi kala gara ni ke
wana takan ngari kirnenga na nyimi ado dudogote sorbe nga tawo no hay no terinka awa jara ni kiyai o de banga nyiki be kama kinne atannagate ado so rasu ka be ga giri ko di barba nga nali o jamane nyingu munga mafamu iti mercenaire nyani idiraga iwiki tenga mahi wa mana na kiten kutu kiten ngani kutu no ubugani te lakabe ko kula ko njuko mento nari fami kidani wa de bala gare tanay Allah kana dugate assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh